I'm crying. Jokam. What did we just do? We just applied for December unpaid leave. Mogoče bomo doma za en mesec v decembru, ne vem še. Oh, we are emotional. I'm an emotional wreck. She's a cutie. Jesus Christ. I love you. I love you! Fed. Yes. My unpaid leave is successful! Yes! Oh my god, girl! Oh, I'm so happy for you. Kar ne moram reči, da grem jutri domov. What the fuck? Trenutna situacija. Sunje. Božična darila in pa kufri. Michelle mi pomaga. She's helping me. She's too sweet. Are you gonna miss me? Of course. 1 month gone. Oh. Oh my god. Oh. Ne potujem pa sama, potujem z eno Slovenko, ki gre tudi na neplačan dopust, ime je Hana. Hello! In najbrž si lahko predstavljate, koliko sva excited. Ne vem, je en tak lep občutek, a ni? Ko me čakam. Sploh ne moram verjeti, da se dogaja to. Tako da, good luck to us. Domov gremo, domov! A si kaj vesela? A te v malo vzebalo, tele nage gleženčke? Boli me. To bom blipala. Kaj si ti tudi nisi nek to? Čak malo. Jaz grem v zimo, jaz sem pripravljena na sneg. Mečko bolj. Boeing 777, we love you. Ne. Hana, ti je Airbus boljši kot Boeing? Ja. Kaj? Ja. O moj bog, Hana je tudi stevardesa, pogledaj si njen Instagram. Kako imaš Instagram? Hana Barbar. Hana Barbar. Sorry. Stari, nisva first class. Bad. A toliko pa še nismo zaslužili. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. Hello, Lucia from the future here. Torej, kot vidite, sem jaz že v moji otroški sobici, ampak sam da hitro, da vam pojasnim, kaj je fora tega videa. Torej, kot vidite, sem šla na neplačan dopust, potovala sem čez Italijo, čez Bologno in pa nato čez Slovenijo. In fora je bilo v tem, da noben pri nas ni vedel, da jaz pridem domov, razen moj brat in pa nekaj mojih prijateljic. Torej, ne moja mami, ne moj oči, dedi, babi, pač noben ni vedel, da pridem domov. Zato sem se odločila, da jih presenetim. Iz Bologne do Slovenije sem se peljala z očjem od Hane. Tako da, Hana, če to gledaš, oziroma oči od Hane, res hvala, iskrena hvala. In potem me je moj brat pobral, mislim, da je 3 kilometre pred domom in sva šla domov. Kufre sva naložila kar povprek, ker je prišel z mamin mu avtom, ker je ja najmanjši, tako da zdaj pa šibamo v snežni metež, a ne? Presenetati mami po. In jaz sem preprosto vstopila v bajto in se pokazala, dobesedno narisala sred kuhne in rekla očiju živjo. Oj. Vaja. Nič, ko ti? Kot? Pa daj nehi, no. Daj v karanteno. Daj nehi. Zakaj pa? Daj na bej stran v karanteno, ta prvo, ne? Kje mami? Le, taj ni normalno.
Mami je bila v zgornjem štuku, zato sem šla itak še njo pozdraviti. Bila je lih na Zoom klicu, zato je bila čist zmedena, ko sem prišla noter. Oj. Pač čist zmedena. No, in preprosto sem nehala snemati, zato ker sem itak začela jokat, bla bla bla, v glavnem. Ja, bila je čist presenečena. Zdaj pa da vam na hitro pokažem reakcijo moje babice, dedija in pa mojih prijateljev. Oj. Da, baby. To ni res. Hello. Ja, prosim se. A res? Najboljša stvar, ko priješ domov. Suh meso, pršut. A je tako, deda? Je.